May sulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit a makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, may mangutang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamilatan da rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview keta. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban, karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban at karin miya pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong gino. Iya pong grasya, metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kayang anak, Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring niyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong nakatamo pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatanan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong gino. Kapamilatanan sana niting dalit ay ni, mas akit tayo iyapong grasya, antimo kayabi tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong gino, tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus. Anak mo, bendisyon, bigay ka rin tao. King panoonin kasakitan, baleni, ikaing santungan, kas ngawanya kekang salat grasya
sana. Idwa muing pakalulot Kalam na king balayang maniat sa uke ka. Mamilatan ka kekeng indu. Apis ni king Diyos si Dao. Patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalam na. King balayang maniat sa uke ka. Mamilatan ka kekeng indu. Apis mi king Diyos si Dao. ning divina grasya. Lemoy sa upot ke kami. Sa upo kaya kami. Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban ni. Antabayanan mo keng salang sangking dewakaning mapamirayang demonyo. Pagamuha mo mikiya ka kinlupigan niya sa aning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banwa, king upayang tinggap mo king Diyos. Patulandungan niya king infierno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawak espiritong luyon-luyon king yato. At manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Oratio Imperata, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang da kalakasakitan kaya kami at may kamatena karinda kalatao. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mi kaya kaming makawulo mong gamat. Hintakot mi king sakit at kamatayan, nalilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king miyatong at miyatong. Ipanalangin mi yan tabayanan mo rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat yung pangakalat na. Ipanalangin mila rin piyakapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalian. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kim bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan,
Ban makasuyula ka ring masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo'y pamagtagulaling da, king sarili la, king pamaglingap ka ring masakit. Emula, paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong Diyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayo na kami king pamagbayong biyet kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nun ebagpus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligayat kanwana na Birhen. Indunin Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. yung lagyo ng ipaning anak at ng Espiritu Santo, Amen. lukluk tamo po. Maya payabak po kaya kung ang kapatid kang Kristo. Kingaldoy ti pagmasusyan tayo, ingka piestaning Santo Niño. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo, at ban maging mabungay at makabaldugan ng kaya katamong pamagmasusi, at katanda kayong mag-isan metong karing panalangin at pamagkanta. Din pong intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Raymond R. Pamintuan, Juicy Ann Angeles, Mrs. Anita Canlas and family, Sandra Chodoro and family, members of 500 Club of Our Lady of Grace, Magat Dungka family, Merneli Ann Magat, Isabelita Pasamonte, Susan Sarmiento and family, Yuna Jan L. Lagman, Ezekiel Juan Lagman, Socorro Lorena, Karina Suba Aileen Layug, Lilian Dizon Escalona, Luz Viminda Dungka and family, Marla Atienza, Edge 20, Maria Teresa Saison, Oijimer Jan Magat, Trinidad Dizon, Mervin Dizon, Maria Trina Dizon Salvador, Lenny Alimurong Maglalang, Lolita Tuazon David, William at Vinnie Marie Aison, Neg David and family, Melvin C. Cruz, Annalyn de Guzman and family, Remedios de la Cruz and family, Allen and Alice Magat, Dian and Franco Pasha and family, J.R.C. Carrion and family. Para king makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hizon, Elmer Let Villarosa and family, Edith Malayba, Mel Ignacio and family, May Nolasco and family, Digna Laksamana, John Irvin and Lovely Dungka and family, Doctors Joshua Elmer and Katrina Dungka and family, Arnold and Susan Bongato and family, Eric and Diana Ochoa and family, Richard Zon Bongato, Jeneline Bongato. Para king malagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Kunanan, Kathy Manansala. Para karing maldang kaladwa, lalong-lalo na yung kaladwa dari Ramon, Dennis, Lilian, Jocelyn, Teresita, Joselito, Kamal Asad, Marciano, Remedios, Dolorosa, Dina, Vivencio at Anatolia, Segundina at Loreto, Bartolome, Samuel Michael, Pauline, Johnny, Africa, Elmer, Jose at Maria, Rosalina, Remigio, Ricardo at Potenciana, Alejandro at Asuncion, Jose Ramir, Frankelito, Lourdes, Seriaco, Erasto, Felicitas at Brigido, Anastasia at Loreta, Renato, Crescencia, Amando, Consolacion,
Federico Sr., Vicenta, Jose, Irineo, Carlos Sr., Hector, Magdalena at Alfredo, at ding maldang kaladuak in purgatorio.
Ilagyunig pa ang Anak, Pon Espiritu Santo, Amen. ingenu manatili kay kayo. At kaya kan timurin, Mayap ayabak po kay kayo nga. maya payabak po among. Nginingal dong iti mabiluga Pilipinas, pagselebra ni piyesta ng Santo Niño. Yapong Santo Niño, ita po makatalakad yaketa lawen niya masamas. Ulanita, kay kabitiza na ning ninyo, ibilita lang yan, di kakatambit-bit, at darala na personal kay dunan kay Diyos kaniting banalamisa. Ganaganta lang yan, ikeng lugtam. At bang kanita magitang karapat dapat marapat miyampang kaniting banalamisa, at tanggapana ning ninyo, ingay katamong personal kay dunan kaya, agnan yagkas tapa ang kapanisyan, karing dapat ang taang kasalanan kay may labas. Itangan po, magkumpisal ko, Hindi Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Uli nita'y panigapu ko kan Santa Maria ang kapilan man Birhen, karing sablang anghel ang pon santo at kaya kayo kapatad, ing panalain niyo ko king Diyos sa ginutamo. in Diyos sa mayupang duto, pagaluan na katamo, at kim pangapatao daring kasalanan tam, idala na katangan sana kim Diye alanganga. Amen.
Manalangin tamo, o ikpaming at yumanwa, akilala miya sana ang kabubugtungan mo anak, bilang Diyos agyaman king kababan, ning kayang pangatao, at asamban niya anting mayupaya ming ginu, agyaman king kena ning kayang kayanakan. Atok yan niya sana kamiringga, tapat a puso. Sapan mo kaming sa lubong, king kayaryana busal me, king aligaga, ning metong ayanak, at tanggapan mi sana, ing kayablasan ami pangako karing mapakumbaba. Ipagkalumusay ti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Isayas. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menok nangan laking karinan, ama dalumdum. Dapot ngeni ing sala, sa slagya karelangan. Maragulatula ing binyemo karela o Ginoo. Meging maligaya ing biera king uli mo. Matulala king maya padepat mo. Anti mo ing tula daring tao neng titipunan da ing pupulda. O neng pirarakayan da ing pibandyan aasam-sam da. Uling ing paud king batal dake kalang leko, at pati na ing tambayok karing karelang pago, ikaw o Ginoo, ing sinambut king bansa, amin nalipusta at migsamantala, karing kekang memalen. Simbut mula antimo, ing pamanyambat mo, karing sundalos, ring midyan kaniting milabas sa panahon. Ding botas daring sasaguwang kawal at ing uniformirang mengas ng daya ingapi yang tumampus karela. Uling mi bayit ya ing anak para kay katam. Ing metong anak kalalaki, miyabyaya kay katamo, at yaig meging pamuntukan tamo. Mayawos yang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alang hanggang igpa, prinsipining kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragul, king kayaryana manatiling kapayapan. Manibalaya bilang kalili ng aring David, at manalumpakan king upaya na, king mayap at matulid, manibat ngeni at anggana king kapilan paman. Itingan daptana ning Ginong mayupaya, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikid daing magligtas ng upaya ning Diyos. Karing sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Dalitanan niyang bayong daliting Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Isyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pakilala ng tuni. Ing pengako naging balen ng Israel, nakalingwan. Karela, mitmuyang lugod, ampong katapatan. Karing sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos. Ing tagumpe ning Diyos, igit da ring sablang tao ning yato. Dalit kaking Ginoo, uling masaya ka, umeto yato. Puryanyek ang bening dalit, at kulisak ning tula. Karing sablang sikoti ning yato, ikit da ing magligtas ng upaya ning Diyos.
Midalit kayong kapurian king Ginoo, manigtigan kayong lira, tiyupan niyo ring trumpeta at tambuli, at kulis kayong mitmong tula, king Ginoo at ari tamo. Karing sablang sikoti ning yato, ikit do ing magligtas ng upaya ning Dios. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Dios at ibpana, ning ginutamong Hesu Kristo. Uling pigkaluba na nakatang kanwanan, ay bat king banwa. Pauli na ning kekatamong pangayagom kang Kristo. At uliniting pangayagom tamu kang Kristo. Pinili na nakatamu, bayo ya pamela lang ing meto ketawan. Ban maging banal tamu, at alang kapintasan arapana. Uli na ning lugod ning Dios, telagana na ing maging anak na katamu, king kapamilatanang Hesu Kristo, itiyang parasanat kaburian. Purian tayo ulining maragul ng ganaka ke katamu, king kapamilatan ning keyang pakamalan ay anak. Uli na niti, manibat kanitang abalitan ko, ing tungkol king ke kayong kapanaligan king Ginong Jesus, at ing ke kayong lugod, karing sablang banal. Alanang patugot, ing kanakong pamipasalamat king Dios para ke kayo. Iyayaber kayo king kanakong pamanalangin, at adwan ko king Dios ning ginutamong Hesu Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalubne sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala king Dios, banlubos siyeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasana ning Dios, dingke kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyaus, nung nu antikarakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ati Jesus sinulong ya king beluan at grasya at edad. Ati ko keni bantupad king kaburianing ibpa, nung makanano na akong tinubod, makanyanda kayo namang tutuburan. Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Balang banwa pupunta Jerusalem ding pengari ng Jesus, ban tumagun king piyesta na ning Paskwa. Inyang labining adwang banwatwa Jesus, may kipamyestala antimoy sa jarang daraptan.
Kaibat na ning piyesta minulila, dapat pepailakwan niya Jerusalem, inganak ay Jesus. Era pansingan ni Tiring pengari na, inisip da, kaya berane king grupo ra. Pepatingapo na lang miglakad, inyang ga, apansingan da, king ere kayabe. Penintunde, karing kakaluguran da, ampon kamaganak, dapat ereikit, nungin niya, migbalik la Jerusalem, ban panintunan de. King katlungal do, atag monde, kilub na nin templo, makalukluk yang kaya beraring udyo at alaturu, makirandam ya at mangutang karela. May nga pamulalala ring sablang may karandam kaya, king kabyasnana at pakibat. May pamulala ring pengari na inyang ikit de, at nga ng imana kaya, anak, bakit depatan mo kay kami iti? Itatang mo ampon ako, migagana ka kami, king pamanintun kay ka. Pekibat na karela, bakit pentun niyo ko? Wari balo king kailangan kong atyo king balen ng igpako. Dapat erain tinyan ing burinang sabiyan. Kaya bereng migbalik Nazareth, Jesus, meging mapamintuya karela. Sinikap na nga Maria iting bagay king puso na at dinagulya Jesus king masanting apami kakatawan ampon king kabyasnan at katanggap-tanggap ya king Diyos at karing tao. Kapatiding mayap ng balita ng kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. As usual, bayo tampo muntat paike, kingkatang reflection o pamigunam, adwan tamo pa mo, ing kamasalan na isip ang pampuso, king balala espiritu at nga tamong manalangin, datang ka o banala espiritu, datang ka kamilataning masikanan ng pamilatan, imilalablab alagud, Ningga Immaculadang Puso ng Maria, akekang pakamalan ay esposa. Amen. Ngayon aldong iti ang tinapi ning simbitlako, kim pambungad kong amano nandin, pagzelebran tayo po ing piyesta ng Santo Niño all over the Philippines, only in the Philippines. Balo yun naman po nung bakit, kasi ining ninyo ngayon yapin ing migdala king kasalpantayanan tamo keti king bansang Pilipinas way back 500 years ago. Ngayon last year, ne po, uling dinatang yaketi Magellan at ketang 1521. So last year, 2021, yapin na yung 500 years na ning apong ninyo. Binasabihan ning kasalpantayanan tamo, abit-bit at daralana kekatamo ning ninyo. Ngayon aldong iti, pagzelebran tayong kapiestano, every third Sunday of January. Yearly. At siguro, buri nang ipayabot ning kapag masusya na iti, na sana minsan pa sulyapan taya, ing bingot, king lalabagan sabsaban karing king Belen. Uling balo tamo po, milabas din Pasko, and yet, ngayon nga iti, we are talking again of the childhood of Jesus. Balamwari, magbalik tamo, king panahon ng Pasko. Potang darandaman tayong amanong ninyo o yung lagyong ninyo. Nano ing association
Alulob keng isip ta. Ako po, itong darandaman kay nga manong ninyo, lagyong ninyo, agaganaka kay ninyo mulak. Ay, anong nu anyang kayanakana, a descubrire keng television ampon pelikula. At dakala, rin kaya na kanababayang maging indu, maging ima, kanitang panahon, no? Nung inya, karakal, daring anak, ape malagwandang ninyo. Ito po yung association, ideyang i-associate ko king lagyong ninyo. Metong pa, agaganak ako, itong darandaman kay ing lagyong ninyo, yapining kay katamong counselor kay timabalakat, Mr. Nino de los Reyes. Ang eni king kayang ganaka, tengwana na ing panimunuane, manimunuyo, king Comite de Pisteos, king piyesta ng Apong Gracia, come February 2, 2022. At babaw ng sabla, itong darandaman kay nga manong ninyo, aganaka kay ing Belen. Napo nakadwa na at yukarin at ngeni at yuniketa babo, ne? Ing ninyo, Jesus, anong nu makapadurot siya, karing animales, karing atlungari, karing kayang pengari, Yose, Ampon, e Maria. Nano ing sasabyana ning santong kaso kening ninyo, kening kayanakaana ning Ginoo. Nanong kakwento ng San Lucas, ake katamong dimdam king Ebanghelyo. Nga nang magkwentong San Lucas, at the age of 12, tikire, din kayang pengari, para magmasusi at makipagselebra king piyesta na ning Paskwa karing king Jerusalem. At nga na pang isusuglong ng kwento ng San Lucas, anyang mayari ne, ing piyesta muli minuli na ubale. Mupin inganak pepay lakwan niyo king Jerusalem. Bala ng Maria at yung grupo ng Jose at bala na namang Jose at yung grupo ng Maria. Uling kanita ding babay makagrupo la andi mo ang metong king pamaglakbe, pauli. Makanyan mo naman, makagrupo la, ring lalaki, pauli. So, natural, uling inihakakit Jose, king grupo ra, inganak, niya minisipya, inganak, at yung king grupo ng Maria. At uling inihakakit Maria, inganak, king grupo ra, nung inya, minisipya, king atyo king grupo ng Jose. Pati nga po na lang miglakad, kanitara pa mo ayalak, ing anak alayo. Nung inya, migbalik lo, king Jerusalem, at ikit de kin templo, busal da ring doktores ning batas ng Moises. Busal da ring teologus, mangutang niya at makibat, karela,
bagi kekasdanda daring theologians king kabyasnana ning anak. At kaibat minulino bale kaya bere. Megiyang mapaminto, dinagulya, king kabyasnan, at metong yang katanggap-tanggap king Diyos at king karing kalupan ng tao. O yan po yung kwento tungkol kening anak aninyo, kening kayanakan ay ni adwala ring amanong mamyalungan keni. Number 1, may bating. Number 2, may yakit. Utang kabatingan ka, kapatad. Utang kawalan ka. Nano ang panandaman mo. Kining kwento, adindamta mo. King mit mong kapigaganakan nga na penintunde inganak amewala. Kapigaganakan na. King mit mong anxiety nga na, anxiety. Ingamanong anxiety ngayon panahon na iti, tatagurian de o ausandeng stress. Potang may stress ka, nanong panandaman mo, mangatas ka presyon, mag-shoot up in kekang sugar, magsabi-sabi ka. Makanyan ang experience sana at panandaman ning kawawalan, ning kababatingan. Kalupan na mo ning kwentong sinabi ra kanako, ating metong babaeng mayaman. Kaya batingan niyang kwintas, ating kwintas ni halagayang 100,000. Anyang may bating yung kayang kwintas, singkananongan, ding makapaligid kaya. Ding ipus na, ding empleyado na. Fuera mo, karing anak na. At kahalpok-alpok, inganak na, yapalangkin ang wa, uling durugistaya. Pemisalina itang kwintas, bang kanita makasali ang droga. Yan po, ang gagawa na ng stress, mga sangkanan langan, ding sablang makapaligid, potang kawawalang ka. Potang kawawalang ka, potang kababatingan ka, natural, mamagape ya, ang kayakitanan. Mayayakit siya. Ing meto nga bagi mababating. Mayayakit siya. At nano ing bunga na potang adiskubre me. Potang hakit me. Ing may bating. Amawalagang bagi o meto nga may bating nga maulang tao keka. Masaya ka. Hoy da po. Stong adiskubre me. Ikit me. Ingke kang may wala. Wow. Kakonsuelo mo panandam. Adaranda na niya pa po siguro ing kwento na ning the prodigal son. Ing anak kabulagsak. A kwento ng San Lucas. Karin, kalungkot na ning tatang. Anyang miwale ya kempuder na inganak.
kalungkot na. Magsabi-sabiya, dapat anyang mayakit siya yung anak, datang yang pasibay, magbalik yakin pibale-bale na. Makanyan-kanyan yung tula. Apenandamana. Still remember what he did? Pengumbirana na rin makapaligid taong kakaluguran. Migsayala. Pengumbirayang kombo. Tinerak. Ingkarelang pataban abaka. Linitsyunde. Pengumbirana na rin sabla. Beko Kenny, magsaya tamo. Kasi, ingana kong may bating, ingana kong may wala, may hakit siya, may diskubriya. O yan, experience na panandamana ning metong at taong kewalan dapat may hakit at may diskubri. Ing kayang may wala at may bating. Nano ing lesson abo rin ang ipayabot ng kwentong ng San Lucas tungkol king may bating ay anak, may walang anak, at kaybat may hakit, pasibayo. Purin ang ipayabot kay katamo, nining kwento, yapining dapat lingapan tala ring anak. Dapat pakamalan tala ring anak. Dapat turuanan tala ring anak. Turuanan tala ring anak tungkol king lugod Diyos. Turuanan tala ring anak tungkol king lugod parang tao. Turuanan tala ring anak respeto at gumalang king kalikasan. Ngayon panahon na iti, panahon ng pandemya, dapat tutukan tayong mental state na ning kayanakan. Uling mabibinala keng malilyari. At dakal, nga babalitan tamo, karing kayanakan ang mag-suicide ngayon panahon ay iti. O ring adaladala ang kalungkutan apasari na nining pandemya. So manalangin tamo po king kangapong ninyo na hantabayanan o sana ring kayanakan ngeni. Amen. Talagad tapo. Sasalpan tayo ko, King Diyos, si pangmayupayang tutu, linalang kimbanwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, ni bayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king Cruz mete at mikutkuti ni paya karing mete. King katungal dos sinublia mebye pepay tasya banwa, makaluklukwa nanin Diyos si pangmayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ka naman, keti ban mo kum karing mabiyem pon may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete at king lang angga. Amen. anting anak ning Diyos, pagkatiwala taming kagatang sarili kaya, at nga tamang manalangin Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Itangan po, Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo keng tetagan mibili, karing kekeng sarili, karing gamat mo, uling baluming kaluguran mo kami, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkalub mo kaya kami ing kasimplian magsaya, karing hanggang mayap akalam,
abububod mo kaya kami king biye, at king lugod amalyaraming tanggapan, at ibye king metong at metong, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkaloob mo kaya kami, ing kusang maging tapat at makatuliran, king sarili at karing aliwang tao, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ibiye mo kaya kami ring amanong makasikanlob, bamilang ayang at ding magalinlangan, ding mila ko na tiwala king sarili, ding ala ng pag-asa king paintungol, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, pagkaluban mo keng masapsap alugod, karing anak, at karing sablang malati at matbud. Ban asaw pan milang dagul, anting malaya, at responsabling tao, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ginoo, ipagkaloob mo karing kekeng komunidad, ing espirituning masayang pamananggap at kasuywan, ban miyabe-yabe at alakad miya, ing metong ay iglesia, anong nuya mabye i Jesus, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan, inya ngaming manalangin. Ginoo, at siyo kami karinggamat mo. Manalangin tamo o Diyos Pam. Gustan mong ilugod at tiwala ning kay kang anak yang maging tanda. Ning balang metong kay kami at tumahid kay kami painturo kay o mabiyaming Diyos. Ngunit kapilan paman. Amen.
Manalangin kayo batad, baning kakot kay kayong daon, matanggap yara pa ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplal at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo Diyos sa igpami. Kambering masayang puso at mabye kazalpantayanan, pag masusyan milang ring misteryo, ning kayanakanan ning kekang anak, ameging metong kekami, king kapamilatan na niting sakripisyong daraon mi, ay biyamisaning karampatan, apamanyambat ganap, apamakikasundu keka. Iriadwan mi kumilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma na tiliya kekayo. At kaya kanti mo At rin. nayo ring puso'y. Makayat nano king ginu. Salamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at Tunepin, matulid. karapat dapat at matulid, sugad at makakabos, ing pasalamatan dagang sablang pinandid at numan ka rin. O ginubanalig pa, mayupahin dito at talanganggan Diyos kamamilatan ng Kristong ginumi. Kingaldong iti, kakatmuan mong tula, ring puso mingening, aki kilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo, alang matang menakit, king gayang ligaya, bilang Diyos mi, dapat ngeni, mayayakit yang anting metong ke kami, Kristo, yung anak mo, bayo pa ing sablang panahon, dapat ngeni, mi baitya, king panahon, tinatangya, baniyangat, ing sablang bage, king gayang sarili, banibalik, ing pamisan metong, king kabilugan na lelangan, at tayran, ing ketawan, ibat king pangawale na, king kekang kayarian. Ulinita, kambing sablang korang ang el karimbanwa, talit ming kekang ligay lang tuknang ngaming ang kakanta. Tunay kapin panalogin niyo, ikay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparlampumi, pabanalan mo sa diting ayn nga slag ng Espiritong ban para kay kami, malalang katawan at daya ng ginong Yesu Kristo. May madaan kusang lupkim pa may lazat kamatay kinuhaneng tinap, at pepasalamat siya kay piraso na at binyan ay karing kayong disipulos nga natanggapan niya iti, ikogan at kananye, iti ang ganakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kaibat ni nga punan kinuha ng kalis, pasibayan pe pasalamat kay kadbinya ng kalis karing kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at minamkaw kani. Iri ang kalis ng ganakong daya, ing daya ng bayo talanggang tipan. Amibubu para kay kat paring sablang tao, panggit ang patawaran ng kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na. Pasyagdahan yan ang misteryo ng kazalpantayan. King
Nyangin ang gaganakan mi o igpa, ang kamatayan at pamanyabli ng medyo ng anak mo, daraon mi akegit ang tinapin ng biye, at ang kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ang pepalyaryan mo kaming, matampang talakadara panuban sumuyo kek, mapangbabaming pagamamu, king ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, insan ti iglesia makalaganap king meto yat, manuginap yas sa king lugod, kambinin ke kaming Papay Francisco, Florentino ke kaming Arzobispo, Pasiano ke kaming Arzobispo Emeritu, at ding sablang pari. Ganakan mula naman din ke kaming ipanalangin ngayon. Minsan paging lugdamo, ganakan tala ng kikatam personal kay donan kin Diyos, kaniting balalamisa. Ganakan mula naman ding anak mong di Ramon, Dennis, Lilian, Jocelyn, Teresit, Oselito, Kamal Asad, Marciano, Remedios Dolorosa, Dina, Vivencio, Anatolia, Segundina, Loreto, Bartolome, Samuel, Michael, Pauline, Johnny, at Africa Pare, ay naos mong meko kede king yat, ang tiningking binyag, may tela kambi ng Kristo, mira kanila naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawa na, at maninaing subling mye, at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo sana, kimaligay ng harapan pagalul mo kengan, gaano keng karapat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambi, inuna Birhen Maria, induning Diyos, kambi ng San Jose, kayang kalinis-linis at esposo, kambi ng Apostoles, ading sablang santos at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puri nagat paligay ka mamilata ng Ezo Kristong anak mo, king kamilata ng Kristo, kambi at kaya, igpang mayupay, kagawin Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman kingalangangga. Nginipurian tayong igpa, miglalang kekatam. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Parang pagpapatawad namin sa nangangasala sa amin. At huwag mo kaming paintulad sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sugamyo ginuking sablang marok, malagunong pagkalo, ing kapayapan king panahon mi, bangking kazaupanan ing kayang pakalulo, parati king may kabus king kasalanan at maligtas king sablang kaligaligat.
Kamunay kami kamben, maligaan ka panaligan, king panyatang Iso Kristong kay kaming talapangawas. Uling kaya kayang kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Iso Kristo, sinabi ka rin kayo ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kay ing kapayapan ko, babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan nun lawan mo yung kazalpandayana na ning kayong iglesia at pamayapan me ang panbilog nagpangking kaburian. Kambiat magari manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tapong yun, may kakami itong tama at may kakalugod king Ginoo. Kapay. Peace. Yoing kuda ng Diyos, yoing mulakong kasalanan ng iyat, noon may yaus king apuna ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heavenlies and peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace
within. For the confusion rounds of mere reflections are what's within in me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace in brother, as gentle as your children's laughter, all around, all around, all around. Siklod tamo po, tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggapan kay mit mong lugod at kapasalamatan, ingkaya kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingkaya kang kadiyos,an babalot ning katawan ko at kaladwa manggaman kapilan. Duro ko kong mit mong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko'y matinding lugod at katapatan, kaya kakong pakamala na ipa. Pagparalampu ko kaya kayong panwalo mo ko at bing pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko yung biya ko king pamanyuyo kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka pakamalan ni pa, ibiya mo yung pakalulo mo kareting masakit na panahon, kaluguran na ipa. Daraan ko kaya kayong katawan, daya, kaladwat panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Lukluk tamo po para king kapabaluan.
Antim pa magsadya po king kakatamong daratang akapiestan king February 2, 2022, din pong makatuki ilapin po din kakatamong kapagmasosyan. King pong January 23, 2022, Aldo Domingo, Aldo na ning panagkat. 5 p.m. Banala Misa, kambening pamagpatenti king larawan ng apong grasya. Misuluta mo po sanang maputing imalan. January 24, 2022 hanggang February 1, 2022, 4:45 p.m. Santo Rosario at Nobena kang apong grasya. 6 p.m. Banala Misa. Para po karetang atin pabinyag king Aldo ning kapiestan, malyarita na pong palista king opisina hanggang mo po king February 1, 2022. Takal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo, O Diyos sigpad, kaniding Eucharistia, pinawi mo yung danok mi, kambining anak mong mibait king Birhen Marie, paratimis tanang pagdulapan, ingke kang kaburyan, sumulong king edad, kabyasnan at grasya at ating kamalayan, king kalugod-lugod kami keka. Itinadon, pamilata ng Kristong Genome. Amen. Kalayan na ikuburan, kalayan ay naos mo, kalayan na pinili mo, kalayan mo o Ginoo, keka ng pagkakataon, keka palabungan, keka Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimorin. Bendisyunan na ng Diyos, ng Ikpa, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari na may kayo king kapayapaan. Salamat, King Diyos. Virhen pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malaray na ning banuat yato, e malengke ka maniga po, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka rin tao. King panauning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawa niya'y kekang daralan, salat grasya
kesana. Idwang muing pakalulot Kalam na King balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka kekeng Hindu. Apis ni King Diyos si Daud. Patulunan ning akong grasya. King anak mo, lapit mo kesana. Idwang mo ing pakalulot kalam na. King balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka kekeng Hindu. Apis mi